Assalamu alaikum, urmatli seyirciler. Bu kunun esas adislerini hakkında bizim muhbirlerimiz tarifati bugün programımızda. Ақмежитнің Новониколаевка қасабасының сакинлері канализацион система olmağına şikayet ettiler. Bu mesele çözülecek mi? Bugün kureş boyunca Kırım çempionatında kureşçilerinin hareketlerine көз etken hakemler kollegiyası yaratıldı. Kırım'dan askerlikке celp etilgenler ilkide Rusya regionlarında hizmet edecekler. Bugün Mazanka koyune Remzi Ilyasov ve Mikhail Makeyev iş ziyaretiyle barıp yettiler. Ақмежитте Kırım hakimiyeti hakkında kitap takdim etildi. Ukrayn istihbaratçısı Kırım'da diversiyalar hazırlagаны için 5 yılga koloniyaga kapalacak. Aqyarda 1 yıl evvelisi yakalangan Dmitry Shtybnikov 5 yılga katlı nizamlı koloniyaga hapske alınacak. Böyle karar Akta Kırım Inform muhbiri Aqyar şehir mahkemesinin salonundan haber etti. Kırım'dan askerlikке celp etilgenler ilkide Rusya regionlarında hizmet edecekler. Ақмежитте Harbiy Komissariyatının toplaşu yerinden Rusya Federatsiya silahlı kuvvetlerinde harbiy hizmet geçmek için 103 insan yollanıldı. Bu yigitler Rostov vilayetinde yerleşken harbiy kısımlarga barıp yetecekler. Bu yerden bizim muhbirimiz Sultaniya Istakayeva. Sabah saat 7 orduga yollanıp birinci partiyada 103 insan. Episi olup Kırım'dan kıtaga harbiy hizmetke 500 insan yollanılacak. Я, конечно, готов служить. Я хотел служить. Я пошел служить по собственной инициативе. Askerler gerçekten de pozitif ruhta hizmet geçirmege hazırlar. Eldar Mamedov emin hizmet nizamga öğreti emdi gelecekte yanı imkanlar peyda olacak. После службы открывается много дверей, можно пойти работать куда хочешь. Сейчас полетим мы в Ростов, оттуда в свою часть. В общем, всем доволен, все нравится. Kırım'da harbiy komanda harbiy nakliye aviasiya reysinin yollanılığı birinci sefer geçirili. Olar yarımadanı şeref ile takdim etmek gerekler. Вас выбрали, потому что вам верят. И вы должны оправдать оказанное вам доверие. Служить так, чтобы мы получали от командования воинских частей только благодарственные письма. Gражданlar harbiy hizmetke hazırlanıp ve askerlikке çağırıp bölügünün rehberi Vadim Mishalkin işandıra. Kırım askerleri 100%'ga hazırlar. Прошли все обязательные мероприятия, дактилоскопию, военно-врачебную комиссию, получили именные банковские карты, выпустили персональные электронные карты. И, естественно, были переодеты в соответствии с родами войск. Ana babalarının hayırlaşmak ve avtobusga minmek için 5 dakika berili. Umumen Kırım'dan kuz mevsimi devamında acele hizmetke 2000 insanı askerlikke çağırmak planlaştırıla. Sultaniya Istakayeva, Ervin Emiraliyev, millet için. Kerişte toxtap қалған моряк пароходының экипажына ялыға enmege imkan berildi. Sınırcılar idaresinin matbuat hizmetinde haber etkenlerine göre bu gece denizciler eposu nezaretlerini geçtiler. Olar denizde tahminen 2 ay devamında bulundular ve 1400 tonna keten urluğunu Türkiye'ye yetkizmek vazifesini becermek gerek ediler. Jurnalistler gemi sahibi ile bağlandılar. Sube devamında o bildirdi ki gemide aş yeterli kergen vaziyet ise Türkiye'nin sanksiyaları sebebinden peyda oldu. Arxeologlar Yekaterina'nın devrinden kalgan taş köpürünü taptılar. 18. asırga ait inşaat Karasu Bazar rayonunun Melek koyu yanında Tavrida trasası kurulgan vakit tapıldı. Köpür üstünde Kiril harfleri ile yazuvlar kaldı. Şimdi trasa kuruculuğunun eposu damartalarında arxeologik tetkikatlar devam etti. Bu hafta muhbirimiz Alime Kaybulayeva. Bütün dünya arxeologları geniş miqyaslı qazma işler beceriler. Bugün bu Rusiyanın en büyük arxeologik leyhasıdır. Karasu Bazar rayonunun bu damartasında mütehassıslar tunç asır koylarını öğreniler. Bir günde birkaç artefakt tapıla. Началось все вот с этого вот, то есть сначала я увидела вот этот камень, стала раскапывать и уже потом впоследствии вот это вот все разрыла. Вполне возможно, что это печь.
Келечектеки Таврида трассасында казма ишлер да язда башланды. Бу вакыт девамында савутлар парчалары, кадими адамларның алетлері ве чакма таштан ясалган шейлер тапылды. Мелек кою янында алимлер кадими койның излерін таптылар. Ребята, которые здесь обитали, великолепно обрабатывали кремень, у них очень красивые кремневые изделия. Они уже знали металл, знали бронзу, но пока его берегли, и металлических изделий немного. Люди сюда приходили несколько раз. В абсолютных единицах, то есть если вот говорить о абсолютных датах, то можно говорить, что здесь люди обитали примерно 3200 лет, 2600 лет назад. Археологлар да бір буюк шей таптылар. Бу 18 асырның кычык таш көпірідір. Оны Мелек кою янында Таврида трассасындан 20 метр месафеде таптылар. Бу ерде айланма yol құрылмақ керек еді. Ама бойле тапылмадан сон yol башқа ерге кечірілежек. Кычык таш көпір иншаты табиат ташындан тізілген. Мында Кирилл арифлерінен yazылған 1860 деген язу бар. Тарихта айтылғаны көбі бу көпір ярмадаға Екатерина келгені себебі иле құрылған еді. Интересно тем, что в принципе до этого в Крыму подобных вещей археологически не находили. Да? То есть это первая такая находка. Очень удачно, что его назвали Малым каменным, поскольку недалеко располагается, на картах есть следы Большого каменного моста. Он известен пока только на картах. Археологически известен только этот Малый каменный мост. Хатırlatамыз, Таврида құрыжылғы зонасында мекиязлы археология қазма ишлер 2017 сененің барінде башланған еді. Ишлер кетшатында 80-ден зеде артефакт тапылды. Трасса буюк Қырым шерлеріні бағлайжақ, векериштен Ақярға же созылажақ. Алиме Гайбулаева, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Бүгінден башлап Русиялилер онлайн рей беру вастасынен құрылатқан Қырым көпірінің адыны сече бөлелер. Бұның үшін мақсус серлевалы сайт тешкіл олынды. Бұл ерде 5 ең популяр ат теклиф атылы. Бұл Қырым, Керич, Тузлу, Дослуқ көпірі, яда бірлештірuf көпірі. Ама инсанлар мақсус жедвелде өзлерінің вариантларыны теклиф ете бөлелер сайлав бір ай девам етежек. Көпірінің ресми ады топографик хариятларында ве yol işaretlerinde пейда olacak. Қырымлыларны раатсызлаған солер бүгін Девлет Милетлер ара комитетінде оның рейсі Ленур Абдураманов гражданларны қабул еткен вақыт сеслендірілді. Реабилитация весиқалары гражданлық, топрақ меселесі құружылық сонына еткізілмесі үшін айрылған паралар. Бұл ведегер солернен Девлет Милетлер ара комитетіне мұраджият етмеге мүмкін. Қатырлатамыз, гражданларның қабул етілуі айда 2 керек кечірілі. Бұл айның бірінжеве 3-ші жұма ақшам күнлерідір. Саат 9-дан саат 13-ке қадар Ақмежит шәрінде Трубаченко соғағы 23-ші F адресі бойынша мұраджият етмелі. Қабул олынмақ үшін евелден 55-20-10 телефон бойынша езілмақ керек. Қырымда бір ай. Интернетте диққатқа лайық ерлер бойу видео экскурсия пейда олды. Видео сыраға Женюби ялында ерлешкен мескен ерлер. Емде Ақяр, Ақмежит, Бақчысарай, Судақ, Ведигер шерлер түштілер. Бұл видеода ярмаданын танылған ерлеріні көрмек мүмкін. Бұл Демірджи, Меганум, Қарадақ, бұндан ғары ибадетханелер Ведигер диққатқа лайық ерлердір. Бүгін Мазынка көйіне Қырым парламентінің вице-спикері Ремзи Ильясов Ақмежит районы Беледие тәшкілатының башы Михаил Макеев ишзеретілі барып еттілер. Анда олар көй шурасының реберлері лебері-берлікте ерлі әлелі бір сыра көрішулер кечірділер. Оқув муассилеріні ве башқа беклеріні бақып чықтылар. Бұл ерден тафсилатлар Ильясан Абибулаев. Мазыка көйіндікі мектеп тұлу шекелді ғайрыдан тәмірліне. Бұ бина қазай алда бұлына. 30 елдан зиеді мұнда бұл шей тәмірлігіні yok. Шымды мұнда керекли мальземелер кетірілді ве әршей ішке азыр. Башында мектепні бұл сененің декабрь айындан эксплуатацияға тапшырмаға ниет ете еділер. Ама құружылар графиктен арта қалалар. Стараемся, работаем. Во время производства работ у нас выявился ряд дополнительных работ, которые необходимо выполнять, чтобы перейти к следующему этапу. Из-за этих видов работ у нас получается по срокам небольшие сдвижки. Құржылар вады етелерки кележек сене бұл мектеп толысынен тамир етілген бинада өз талебелеріні қаршылайжақ. Шымды есе балалар яқын көйлердегі мектеплерге қанатмаға мечбурлар. Мектеп ғайрыдан тамир етілмек үшін 30-22 миллион рублей айрылды, ама ишлер кеташтында қошма паралар керек олды. Моя личная рекомендация, попытаться все те обработки, которые будут сделаны до конца года, заактировать, получить по ним финансирование, и обосновать, как говорится, получение нового аванса. И я так надеюсь, что все вместе мы сможем
все эти проблемы, постановочные вопросы решить, ну и обеспечить вот школу. Главное, что она строится, и школа будет прекрасная, дети получат новую школу со спортзалом, со всеми подсобными необходимыми помещениями. Bundan soň hakimiyet vekilleri Солнышко adlı bala bahçanın ziyaret ettiler. Mında birkaç oda acele tamirde muhtaç. Şimdi bu bala bahçada herkesge yer yetişmey. Odalarını tamir etip bu meseleni çözmek mümkün. Şimdiki vakitka leyha smeta vestikalar hazır. Ekspertizanın müsbet neticesi de çoktan verildi. Мы надеемся, что в следующем году будут выделены деньги на ремонт и оборудование этого группового помещения. И еще 32 ребенка и 32 семьи станут воспитанниками нашего детского сада. Bundan gayrı Kırım hakimiyetinin vekilleri meselelerini olgan bir sıra obyektlerini ziyaret ettiler. Krasnovka koyundan su fağlarının yanından tamir etilgenini gördüler. Sağlık sağlaf müesseselerinde bulunup tıbbi xadimler ile suhbetleştiler. Kazayı umum kaynak kanalizasyon sistemini ve tamirlegen medeniyet evinden bulundular. Закончился один ремонт, и сразу начинается следующий. Но Дом культуры при этом работает, все помещения для занятий коллективов готовы. Дом культуры работает, дети ходят. Mazınka koyu boyunca episi sualler nezaretke alındı. Böyle çıkışlar Yarımada regionlarında Kırımlılarının keskin içtimai meselelerini öğrenmege yardım etti. Onun için onlarını muntazam sureti geçirmege planlaştırırlar. Endi Kırım parlamentinin vice-spikeri Remzi Ilyasov Donskoy koyuni barmaga planlaştırdı. Hasan Bebulayev ve Dmitriy Nizavoy Millet teлеканалы. Bu yıl Семейскойның орта мектебі 120 yaşını толдыра. Bir asırdan ziyade evvel Malsova Qorantası Os evinde keçik semezde bu okuf muassesini açқан ediler. Bu yerde 33 talebe tahsil ve terbiye aldılar. Bugünkü kunde onlarının sayısı 850 gece arttı. Bu teritoriyada tek mektep değil, bala bahçesi da var. Mektep talebelerini ve xadimlerini xarlamak için Yalta Memuriyatının vekilleri geldiler. Kollektivge hediyeler bağışlandı. Hocalarını mükafatlar ve fahri yarlıklar ile taqdirlediler. Sevimli hocalarına en güzel bahşişini talebeler özleri hazırlandılar. Onlar tantanalı konsert teşkil ettiler. Ақмежит сәкенлері екі маршрут бойынша қатнаған автобуссыз қала білелер. Бұл 41-ші Марина маршалы Жукова ве 47-ші пневматика Напекс маршруткаларыдыр. Бұл ташыйчылармен анлашмалар бозылды, чөнки олар өз бойын боржыларына керекли кыбы бежермеділер. Ама хакимиет векілері ишандыралар, ерлі сәкенлер нақлиясыз қалмазлар. Денішмелер эмде дурақларға айт олacak. Бұл елінің соңына же детский парк ве военторг адлы дурақларының ерлері деніштірілежек. Шер хакимиетінің векілері айтқанына көре более чере шер меркегіні енгілештірір. Бүгін күреш бойынша Қырым чемпионатында күрешшілерінің әрекетлеріні көзеткен акимлер коллегиясы яратылды. Хатırlatамыз, келечек базар күні илкеде милли күреш бойынша ачық чемпионат кечірілежек. Акимлер спортчыларының азырлану севесіне насыл қимет кеселер. Бұны София Шукурова біле. 3 предупреждения мы заканчиваем. Любой бросок на бок или, будем говорить, на одну лопатку, например, мы оцениваем в 2 балла. Кызгын музакерелер атоп, хушах, тыз, фархалы спорт чешешлеріні тақдим еткен мутехасыз акимлер бүгін Қырым чемпионатының екене хайделеріні музакере етмек үшін топлаштылар. Команда Куреш, борьба начинается. Отпустил пояс, первое мы делаем предупреждение. Второй раз отпустил пояс, даем предупреждение и балл, например. 3-й раз отпускает, то есть если 3 предупреждения, парень снимается, проигрывает эту встречу. Чемпионатқа спортчылар жидди азырлық көрелер, акимлер, эминлер, эдейлер үшін en күчлілер көрішердеклер. Чемпионат пек мерахлы olur. Встретятся разные виды спорта. Это борьба, вольная, греко-римская, самбо, дзюдо и, возможно, и грэпплинг. У каждого вида есть свой нюанс. Кто-то умеет работать ногами, кто-то поднимает, бросает. Красивые броски производятся в разных видах. И я думаю, при этом будет соревнование зрелищно. Қырымда бойле көтлеви милли күреш бойынша чемпионат бірінші сефер кечірілежек. Турнир Жұмхуриет башы Сергей Аксеновның қол тұтуы иле ве Девлет Думами бұсы Руслан Бальбектің тішібісу иле кечірілежек. Чемпионатының баш мүкафаты автомобиллер. Бұндан да ғайры Қырымның en күчлі спортчысы унваны да бұйу керешмедір. Бұл унван елдан елға кечежек. En күчлі күрешчелерінің пелванларының адлары efsanevi olup қалажақ дейлер акимлер. Бұл пелванлар хушақны
Шерле унванны гуруреле ташыжахлар. Победители и призеры имеют шанс побороться за самого сильнейшего борца Крыма. Там сделан специальный эксклюзивный пояс. Там он идет как бы с логотипом клуба «Мангуб». И там как бы вот эти сплетения, это как бы два меча, это именно символ мужества. Дженктеде вел ярымадада эр-ел ярышлар кечерелейді. Оларда эпысы істегенлер іштирак әтей білейділер. Шымдеді бұ гөзел ананені яныдан текремеге тырышалар. Қырымның әрбір шайры районы ось іштирекчелеріні тақдим етежек. То, что вот есть эти призы, которые, когда ребята многие узнали об этих соревнованиях, например, многие ребята вернулись на ковер. В свое время, которые не были регионы, я помню, на последних всех регионах Куреша, то, что проводили соревнования, не было Джанкоя, не было Севастополя у нас, то даже в Севастополе ребята с самбо, ребята с дзюдо, они заявили и хотят участвовать в этих соревнованиях. Бүгінгі күнде район ве шәрлерде сечув турнирлер олып кетчі, акимлер айтқанына көре финалда 200-ден зәйде спортчы іштирак етежек. Ачық чемпионат Ахмеджетнің Локомотив стадионында ноябрьнің 19 күні саат 10-да башланacak. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Сул басқан азбарлар, бостанлар, евлернің магазлары. Ахмеджетнің Новониколаевка қасабасының сакенлері канализацион система олмағанына шикет етелер. Яқында янтарына соқығында яны yol құры башладылар. Ама мында да сув қайда ақычағы назарда тұтылмады. Тәсілатларына Айша Шулакова біле. У нас весь район скоро будет в выгребных ямах. И все, что дальше делать, мы не знаем. Яхмурлар ве сув басувлардан сон ерлі сакенлерінің азбарлары ве мағазлары сув иле тола. Ен бұйық янтарна соқағы исе Черкев сувнен толу озенге чевірілі. Канализация олмағаны себебінден Бутюн микрорайондан аққан сувлар юқары малелерден бұ ерге ақып түшелер. После дождя ямы переполняются. Мало того, что мы с дома идет вода, еще подземка здесь скала. Она прямо идет в наши колодцы, забивается, вот так потом сверху и пошла по альвусам. Янтарна соқағында яны yol құрылып башлағанда ерлі сакенлер қувандылар. Чөнки бұ микрорайонның эсаздамары ола. О қасабаны шәр иле бағлай. Тамиришлерні инсанлар еллар жібекледілер. Ләкин массив юқарыда ерлешкенің себебінден yol ашаға кетеве чоқ ерде бұрула. Ерлі сакенлер қорқалар. Канализация олмағаны üçün яны yol чоққа бармас. Суфе велкі кыбы янтарна соқағында топланacak, асфальт исе бұна dayanmaz. По всем улицам стекают вот эти вот канализационные воды, они все будут течь на этот асфальт. Насколько его хватит, непонятно никак. Ерлі сакенлер айтқанына көре, егер борулар шымды қойылса, о заман малиеви масрафлар буюк олмас ве бірқа жылдан сон әршейні дыныштырмек керек олмайжақ. Обязательно должна быть построена канализация, потому что потом, когда это все будет сделано, опять экскаваторы притаскивают, разрушать все то, что сделано. Это многомиллионные расходы. Yolны 2 ай evvelsi құрып башладылар. O асфальт ile төшележек. 2 қат чақыл. Ерлі сакенлерге ойнайтлы олсун деп 2 тарафтан қалдырым олacak. Этот вопрос обсуждается в администрации города Симферополя, особенно в профильных службах. Этот вопрос обсуждался и на приеме у депутата Государственной Думы Руслана Смоловича Бальбека. Он взят на контроль, администрация рассматривает вопрос укладки канализации. Мемурлар тариф еткенне көре канализацион системасы құрылмақ үшін техник шарайетлер велейха қарарларны алмақ керек. Бұндан сон канализацион боруларны ерлештірмеге имкан пейда олacak. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Ақмеджетте Қырым акиметі ақында китап тақдим етілді. Тарихші, сәсетші Қырым Жұмхуриет Жемиет палатасының ресмуавина Александр Форманчук «Ось Крымская власть от Багрова к Аксенову» адлы китабының бірінші томыны тақдим етті. Бірінші томны Муэлиф Николай Багровға Вернадский адына Таврия Милли университетінің ректорына бағышлады. Емді Александр Форманчук китапның сәйфелерінде дүнияда мемлекетте земаневи вазиетні акс эте. О емді Қырым ве оза ақта яза. На мой взгляд, писалось прежде всего для подтверждения закономерностей, которые пережил Крым и которые он переживает и поныне. И мне хотелось эту закономерность проследить и вот изложить на страницах этой книги. Қырым бары Александр Форманчук үшін илхам олды. Қырым Русия еркеніне кірген сон язычының еменлік дұғылары пейда олды. Я думаю, что главная задача этой книги, чтобы люди, которые далеки от власти вообще, от крымской власти в частности, поняли эти механизмы. Это поможет им и свою судьбу выстроить, и понять то, что у нас сегодня происходит. Потому что в этой книге основы этого понимания.
Вот это самое главное. Языдинын сөзлеріне көре, бу ишни бірінші Қырым акимиет векіллерінің сияси портретлері жанрына кірсетмеге мүмкін олар. Болелікнен янымыз сонына еті келечек хаберлер программасына қачырмаңыз. Ақшамлар раат кечсін, бізілі олыңыз.